Tuntuma hian personnel administration kanjir hawanga personnel administration te lam mai turani na a kan riat fi thiam le zolna turin le personal ne na adang lamna kan riat fi thena turin wardeu takin kan lam luyanga personnel kan ti kher kher don ani chu chuanin en tu te tan zir tu te tan riat thiam na pek be sei na wanga nia alam dan dik chu personnel administration ti mai tur ka nia mar chu wardeu lekin personnel administration ti te point kan sei lui deuh don ani ti chuanin personnel administration kan zir tura hianin kan riat masak tura chu public administration hi branch rang in thenta chu branch rang chu tu na kan tarla na hi example mai nia personnel administration kan ti te financial administration kan ti te development administration comparative public administration kan ti te chi rang ka branch rang ka omta hi chu ta branch tam tak zinga example mai kha ani tani ti chuanin personnel ka kan riat fi photangai ta personnel administration kan sei don chuan personnel administration ti khamta personnel ka kan riat fi photangai a personnel refi tur chuan ti hian kan an tia personnel chu na thok tu ti soina kha ani maya personal nen hian ngai pol lo turania riat pol lo turani personal kan ti chuan mi mal kan soina ni maya entinan lema kan tarla nang hian personal hygiene kan ti te personal health kan ti te khatin kha ani maya personal belongings kan ti te personnel kan ti thungero chuan staff na thok tu soina kha ani tani ti chuanin administration chu lo soi vele tailangin administration chu administer timo administrator timo letinu wa ta tangala kania ta hianin a spelling a hitlem adang hreta siek tu sang in anji dan hian dan hret awangin ti hian administrator ti lai te hi ji dan chi nia kha kan ron tarlang mai ni letin wa ta tanga la ka nia chumi chu mi pui en kolna mi te en kolna tina vakai hruaina ti te ang po in kan soi te yang chu mi rong bol sakna ti te point ting chonin en kolna rong bolna kai hruaina ti te point kan soi te yang chu administration chu ani le tamai ani chonin administration kan dikhan public po kai ak soi te ya private po soi te ni administration kan ti ringon ka chuan chonin personnel administration chu engtin nge miten an lo soi ti kha kan enanga Pygors and Myers chuan personnel administration chu employee na thok tu personnel kha employee ti chu personnel ti na kan meya personnel te potential kha develop turan tani kam method kha personnel te na thok tu te potential an theina kha a develop anga chum a develop na method chu personnel administration chuni kha potential kha a develop chuan maximum satisfaction an monga an lo satisfy anga ti chuanin an satisfy an lung oina na chuanin na that takin an thokanga a kha pol kan ti don kha organization tan khanin thei patop tak ka an chu don ni engwange kan ti chuan an lung oi miawani chu lung oina nei tur chuan employees potential kha develop pangai thum tani kha a develop na method kha personnel administration chu ani antiani SL Goel chuan personnel administration chu public administration branch pakhat ani maya ta chuanin personnel resources thok tu khami resources kha a manage don ani chuan engtin nge manage angkan ti chuanin principle practice techniques mumal takin
chu mi mumal tak chu mang tangkai chuan chung chi hrang hrang kan soi mang tangkai chuan na thok tu te kha at thlanganga ni chuanin a thaw tiranga chuan ka personnel ka a develop bong don ta ni chu develop chuan organization thil tu makha an pol tin soi mai tai langin sarkar a chuan department ti te pon soi thainga kha mi thil tu makha anti lotling don ta ni systematic te win scientific te win anti lotling don ta ni mumal takin anti lotling don ta ni chuta chuanin science ani boka art ani boka atini SL Gowel chuan personnel administration hi science ani boka art ani boka chuta chuan planning organizing implementing evaluating personnel resources kan ha thok tu thei danaka a plan anga organize anga implement anga ti chuanin na thok tu ina thatheyang bera na a tho theina turata na thil duana kha personnel administration chuni atiani SL Gowel chuan ti chuanin minghrang hrang hi personnel administration hian aneya manpower management te personnel management te labor welfare management ti te po in an soi thi ani ti chuan tuna kan soi ta khang khanin thil chi hrang hrang a deal ta personnel administration chuan tuna kan tarlan chi hrang hrang te a ron deal ta ni chuta chuan na tho dan chi hrang hrang ruam man te classified mumal taka then hran te chumi nu a thok tu lak recruitment te thok tu kan la a thok tu lak kan a thiam kher lawa chu wangin training pe ka nga ya tikanan thok mol a thok mol nuwa promotion a chung zo ka na sang zo ka in promote tin compensation na tho awanga ka na tho awanga a in hliam mo in ti pale mo a lo se mo enge mo oma va compensate na varul le na turte in discipline thu oi lo shrem na turte kating chi te ba ka retirement benefit kan hre thiam dan tur ol sam chuanin pension kha thling khan a hom ta ani personnel administration chuanin personnel administration chu ti hian an soi thina science ania art ani boka chumita na plan organize directing human resources aka motivate a plan a organize a direct a control a ting chuanin chu chuan organization le social objectives thil ti lotling tumaka ati lotling anga ti chuan chu mai ba ka chuan employee satisfaction ka lung oi na tak ne kan na kan tok non ta na that taka toy thayang bera soi chuan na that taka na thok tu ina a tho thei dan tura ruam man na siam khalai ruam man na siam la ya ka le en kol la ya ka personnel administration chu anitani tikhanin personnel administration chu kan thriat thiam ngei ka be se ya na atoi thayang bera sai chuan na thok tu ho te en kol na ti po in na soi thayang chu na thok tu ho en kol na thok tu ho en kol dan ti in na soi thai don ani